Kuda-kudamu lho. Rapat kok pelajaran. Pancing bisa ya? Ya. Pancing. Tolong dibantu ya. Hei, ame pancingannya pisan. Ayo. Darah kena oh. Walah. Bapak arek. Bari pisan Mas pateni kok dia nenek tanpa pancing, ra kan ramuni. Ayo Trong, oklek. Wah. Iya. Teng. Rugi ke rawae lah lo. Rasa. Juruh milih. Cak. Dawu nih. Manjin dorok. Ayo. Asbah. Terus aku. Nabrak gua gitu. Luber. Amerika Serikat. Teko Kanada iki. Tahu ate kok iku lho.